nkoresha amasaha neza. Haleluya. Shima Imana ko imboneye umwanya wo kuganira ijambo ryayo, umwanya utari muremure ariko tuza kumvamo ikimana dushakaho. Amazina yanjye nitwa Ndasumbwa Dani, ndi umugabo ndubatse, mfite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Mu minsi ishize Imana yaduhaye umugisha iduha abana b'impanga, tubishima Imana. Reka tuvuge Kristo, naho kwivuga byo ni ibisanzwe by'umubiri. Turaza kuririmba akaririmbo afanda amaze kuririmba gatoya, yongera agasubiremo, niturangiza twinjire mu ijambo. Haleluya. Reka nsome ijambo riri muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 15. Haravuga ngo mu gihugu cya Zebuloni na Naftali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galilaya y'abapagani. 16. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Itangiriro 2:21. Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. 23. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe umugabo. 24. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Singiye gushingira. benshi barorejeje mu gushingira kandi nta bageni bari hano. Reka turirimbe iyo ndirimbo hanyuma twinjire mu ijambo. Nazigera ashira imbaraga, amaraso ya Yesu. Nazigera ashira imbaraga, amaraso ya Yesu. Nazigera ashira imbaraga, amaraso ya Yesu. Nazigera ashira imbaraga, Haleluya. Haleluya. Tugiye kuvuga ijambo mu mwanya mutoya rivuga ngo umugambi w'Imana kuva isi yaremwa ni uwuhe ku mwana w'umuntu. Niki Imana yatekerezaga kuva isi itarabaho
ku mwana w'umuntu. Bwana asifiwe. Tumaze iminsi tuzenguruka mu bantu tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bahumuke amaso babone umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Ariko noneho hano tugiye kuganira n'abantu bamenye umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Reka twibukiranye kuri ibi bintu. Bwana asifiwe. Ni gute umuntu ashobora gutahura umuntu w'igihe w'imitekerereze iri limite, uvuga ibintu bidahuye bitanapanze neza, ariko agatahura iby'Imana ihoraho. Haleluya. Ni gute umuntu w'intege nke amenya umugambi w'Imana ihoraho kandi ari umuntu ufite igihe gishira? Haleluya. Amen. Ntibishoboka kubaho ko dushobora gutahura ibintu by'iteka tutarazanywe mu iteka. Haleluya. Amen. Umurimo Kristo yadukoreye wari wo kudukura mu bihe bishira akatuzana mu bihe bidashira. Bwana asifiwe. Amen. Umuhanuzi Yesaya arahanura kera abibona bitaraba, hanyuma umwanditsi Matayo nawe aza kubishurirwa aravuga ngo abantu bari batuye mu mwijima babonye umuco mwinshi. Abari batuye ahantu abandi batagera, ahantu hatagerwa n'ubutumwa bwiza, babonye umuco mwinshi. Bwana asifiwe. Amen. Mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali hari hakurya y'inyanja ya Yorodani hari agace kamwe ka Galilaya bitaga ngo ni agace k'abapagani. Abo bari abantu babarwaga nk'abantu badafite amasezerano, ntago bari abantu b'Abisiraheli, ntago babarwaga nk'abantu bafite amasezerano ku Mana. Hanyuma ubuhanuzi buvuga ko Yesu yagiye gutura hafi y'ako gace kugira ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore. Tiyabwirije ama etaje menshi, gusa ni umuco waje utura hafi y'umwijima, umwijima urahunga. Bwana asifiwe. Amen. Ntibisaba ibintu byinshi, ntibisaba ibisirimba byinshi, nabyo ni byiza kandi abikunda nuko ndigishagasha, ariko bisaba gusa kumenya umuco utuye muri wowe. Hanyuma ubundi umwijima definisiyo yayo ni ibura ry'umuco. Iyo umuco uje umwijima urahunga. Bwana asifiwe. Nta kindi kintu gishobora gukuraho umwijima uretse umuco wenyine. Nimba Kristo ari umuco akaba atuye muri wowe, ntibisaba ibintu byinshi kugira ngo umwijima uguhunge, nuko gusa wegeraho umwijima uri, umwijima ugahunga. Bwana asifiwe. Amen. Umwijima ni ikintu gifite imbaraga nkeya zishoboka. Niyo ushobora gucana ikibiriti gutya gusa ukabona akamuri k'ikibiriti, umwijima wuzuye inzu yose urahunga. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ntibyasabye ko Yesu akora ibindi bintu, yaraje gusa yegera ahantu hari umwijima. Haleluya. Hallelujah. Umwijima uburirwa irengero kubera ko hari haje umuco. Bwana asifiwe. Amen. Abantu benshi batuye mu mwijima kubera ko bataramenya umuco watuye mu mutima yabo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Mwari muzi n'impamvu dukunda kwicira imanza ndetse tukanasenga n'amasengesho yacu tukayaroza ku gihugu runaka, tukayaroza ku bantu runaka, ugasanga gusa turi gusenga ngo Mana ya Isaka na Ibrahimu, Mana ya Isiraheli.
Haleluya. Amen. Nutahura ko iyo Mana ariyo Mana yawe uzahindura isengesho. Nutahura ko Imana ari data, data bivuze ngo ni isoko. Isoko nico tuvomamo, isoko nico umwana avomamo. Bwana sifiwe. Hallelujah. Niba data ari so, niba ari data wawe, niba ari ukubyara by'ukuri, niwe tuvomamo ibimurimo. Ibimurimo byose bikaba ari byo bitwuzuye twebwe. Ni umuco, ni amahoro, ni ubutsinzi. Ibyo iyo bituye muri twebwe ntago twongera kubabara, ntitugenda nk'abana b'umwijima. Haleluya. Hallelujah. Abari batuye mu gihugu cy'umwijima babonye umuco mwinshi. Umwijima ni urupfu. Ntibyasabye kuzura abantu. Yaraje gusa yegera hari umwijima urahunga. Hari imico ibiri. Hari umuco ukumurikira ukabona kuyu nguyu uri kutumurikira. Hari n'umuco ukumurikira ugatangira kubona ibintu uko biri atari uko wowe uri. Bwana sifiwe. Ukabona ibintu uko biri ukareka kubyitiranya wowe n'ukuri. Bwana sifiwe. Amen. Akesha amaso yacu iyo arebye ibintu abona ibintu uko twebwe tukabibona uko twebwe duteye, kandi hari umuco ugomba guhumura amaso yawe akabona ibintu uko biri kuruta uko twebwe turi. Uwo ni umuco w'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Ndacari ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ndaza kugeraho. Kuva isi itararemwa ku mwana w'umuntu wari uwe. Bwana sifiwe. Amen. Impamvu amatorero, religion nyinshi, abapasteri, abavugabutumwa, abakristo, usanga imitekerereze yacu cyangwa agakiza kacu gahereye kugwa k'umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo dutekereje Kristo cyangwa Imana, duhita dutekereza bitangirira mu gucungurwa kwacu, cyangwa imitekerereze yacu ikabishingiye. Iyo dutekerereje gusa Imana mu gucungurwa kwacu, bivuze ko Imana ihera aho Adamu yacumuriye, tugatangira gutekereza Imana mu kugwa kwa muntu. Bwana sifiwe. Ariko hari ikindi kiruta ico ngico. Haleluya. Amen. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo turi intumwa mu cimbo ca Kristo. Aha. Nimba turi intumwa mu cimbo ca Kristo rero, Kristo ubwiwe ni umuco, Kristo muri we ntushobora kubona mu mwijima. Aha. Noneho rero nimba uri intumwa mu cimbo ca Kristo, tangaza umuco ivy'umwijima ubu biretse gatoya. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nimba koko Kristo ari uri kuvugira ari wagutumye, tangaza iby'ubwami bwe. Haleluya. Hallelujah. Ni ibintu byoroshye. Uvuga ibiri byo gusa, hanyuma ibitari byo byonyine bikisobanura. Bwana sifiwe. Amen. Iyo uvuze ibya Kristo ukavuga iby'umuco, si ngombwa kuvuga iby'umwijima. Byonyine gusa byisobanuye. Twabimenye iby'umwijima. Kubera ko twavuze iby'umuco, iby'umwijima twabimenye. Wikwiriye kubivuga kuko utari intumwa yabyo, byonyine byahunze kubera ko uri kuvuga umuco. Bwana sifiwe. Hallelujah. Agakiza, ejo bundi turi muri crusade hariya mu Rwanda, Pasiteri wanje Etienne yabajije ikibazo, aravuga ngo ese agakiza niki? Ubundi ni ukubera iki dukizwa? Bwana sifiwe. Hallelujah. Agakiza ni ugukira. Niyo definition. Ni ugukira nyine. Agakiza nta yindi definition gafite. Nuko hari umuntu wananiwe kwikiza, bidashoboka ko yakwikiza, niyo yorari joro n'amanywa, niyo yorira bingana gute,
bitari bushoboke ko ari bukizwe, hakaza kuboneka undi muntu urusha imbaraga ibimutsikamiye, urusha imbaraga ibyamunaniye, akaza akamukuraho akamuzana mu gakiza. Uwo muntu yitwa umukiza, hanyuma wakijijwe yitwa ukizwa. Noneho rero uwo muntu ukizwa ntafite imbaraga zo kwikura mu wamukijije ngo ngere yisubize hano. Simbizi ko munyumvishe. Bwana sifiwe. Amen. Abo Kristo afite mu biganza bye nta wabasha kuba mupfufunuramo ngo abakuremo. Reka nihute. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ako niko gakiza. Kuza kwa Yesu ku isi habaye ibintu bibiri nza ntekereza nkumva ubwenge bwanje buransize. Kuvuka kwa Yesu ntabwo yaje ngo asige ubumana mu ijuru, yarabuzanye ku isi. Sibyo pastor? Yaje ari Imana kandi ari umuntu, avukira mu muntu kugira ngo ubumana bwambare ubumuntu. Bwana sifiwe. Imana n'ubumana bwayo ivukira mu mugore kugira ngo yitize umubiri wacu. Hanyuma uyu mubiri yari yambaye ntago yari yiyongere ku mibiri yari iri ku isi, yari atwambaye twese. Byasobanuraga umuntu wese wambaye umubiri. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ubumana bwe bwasobanuraga ubumana bwose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko muri Kristo Yesu ariho Imana yiyungiye natwe, muri Kristo niho habereye ubusabane, haba ikiganiro. Imana iriyunga natwe, kandi kwiyunga kw'Imana natwe ntibivuze ko umuntu waje gutandukanya nayo ntibyari gushoboka, kuko muri Kristo aho niho twari twashizwe kugira ngo twiyunge n'Imana. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Ashimwe Kristo waduhaye. Amen. Amen. Hashimwe Yesu. Hallelujah. 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 Umva rero umugambi w'Imana kuri twe, hanyuma nsoze. Uwiteka Imana isinziriza Adamu, irangije kumukura mu rubavu ihasubiza inyama. Hanyuma Adamu akangutse abona Eva. Mu kubona Eva ntawamwigishije kuvuga, ntawamwigishije kugenda. Ibyari muri Adamu byose byaje muri Eva. Eva yaje azi kuvuga kuko yari akuwe mu muntu uvuga. Ntabwo twebwe twigishijwe Kristo nk'umuntu wundi, twakuwe muri we. Reka nkubwire rino jambo, aha tubona gusinzira kwa Adamu, ntago tuzi iminsi yasinzire kugira ngo akurwemo Eva, ariko tuzi iminsi Kristo yasinzire kugira ngo dukurwe muri we. Yasinzirijwe iminsi 3 kugira ngo twebwe tuboneke. Muri ibyo yararimbye aravuga ngo twakuwe mu bise by'amaraso ye. Hanyuma muri uko gusinzirizwa kw'iyo minsi 3 niho njewe nawe twavuye. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yishira itorero rye ridafite ikizinga n'umunkanyari. Nguyu umugambi w'Imana wari wo kwishira twebwe tudafite ikizinga, tudafite umunkanyari. Ikizinga gisemboriza icaha, umunkanyari ugasemboriza gusaza ugapfa, bigasemboriza urupfu. Hanyuma Kristo umugambi wiwe wari wo kwishira itorero ridafite icaha, ridafite umunkanyari, ridafite gupfa. Bwana sifiwe. Hallelujah. N'uyu mugambi w'Imana kuva kera. Nukubera ko umusaraba wabayeho kwari kugira ngo akureho ikizinga, akureho n'umunkanyari. Ariko sico cari kimuzanye. Icari kimuzanye cari kugira ngo yishire itorero ridafite ibyo byose, hanyuma tubane nawe iteka ryose. Bwana sifiwe. Hallelujah. Umugambi w'Imana kwari kugira ngo
atwishire tudafite icaha, tudafite gusaza no gupfa. Haleluya. Amen. Umugambi w'Imana kuva kera isi itararema. Ntabwo bihera mu kugwa kwa Adamu, ngo bihere mu mivumo. Oya, hanyuma ngo tuvuge ngo kuducungura. Yaje kubikora ariko afite si yo kwihesha itorero rye, arifate aryishire ridafite ikizinga, ridafite gupfa. Yesu Kristo ashimwe. Amen. Urugendo rwacu si urwo kuva muri Egiputa tuje i Kanani, si urwo kuva aho tuva tuja muri Kristo, ahubwo urugendo dufite ni urwo gukurira muri Kristo. Bwana asifiwe. Umukristo wese wabaza hano aravuga ngo Kristo ari muri nje, nanje ndi muri we. Urugendo ni urwo kugenda tumenya Kristo muri twe, natwe muri Kristo. Bwana asifiwe. Urugendo dufite ni urwo gukurira muri Kristo, tumenya Kristo muri twe, natwe tukimenya muri we. Haleluya. Umunsi wa muco waturasiye, tuzagenda umwami, tuzagenda nk'abana b'umwami. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Reka turebe abanezerewe. Bwana asifiwe. Amen. Kristo abagirira neza. Kristo ahumura imitima yacu. Kristo ahumura amaso yacu. Tumubone ntitumubone uko turi. Imitima yacu ihindukire gusa nawe mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen.